Larateko, Nela Dimwela Congo. Chers téléspectateurs de la radio-télé Congo Larateko, nous vous invitons une fois de plus avec un nouveau numéro de votre magazine Kiele Kamunandinga. Avec cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses que vous avez beaucoup manqué depuis un temps. Nous vous invitons avec nous, venez, vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup. Mama, tunaenda sana sherehe zangu kubwa kunani. Kiasi na uno. Mono kumbwa mukoko makoko. Hako. Indigo ngira mo. Ndimu mwana. Yeah. Baba kutele uno kyaki. Batela kwanza kupinga imosi. Ndiye mkoba kimosi. Basi nzaba bazai kibega ndio mfano bozi. Ya kwa ngiche. Mono tutukopa Kikongo. Kikongo kile ndinga nti. Kaza kafopa le lumvana kopo. Kopo yo banwina ngamaza. Njengu balambi la bibia itubokila nganzoyo. Kopo tunwina maza. Umbo amenkianti sakomeso Charlotte. Ngude, uno kyaki. Bakutele wasongina kwa ndinga walonga nza. Ndinga imosi kumpoba kimosi. Kima kimosi. Kia ndinga kia mpoba lenda songila kwa kawo. Boncho kima boncho betu tusidi mpila madezu kateka mbwenge wangila nguba ibyo betu tudianga betu bakongo ibyo byo. Madezo imati atudilanga fufu. Mbwenge zina vovo madezo wangila ibyo betu dilange fufu betu sitira pankakase. Mwana kuma mkoroji. Lumbuke kinge mwana mkongo uno. Kuka kukelele. Walongela munza. Ewa uvoba dia mkimusi. Basi nzaba zake no mwana mkongo uno. Keki malenda yampo pale na vuka. Nenda vova kumbi. Kumbi kina keki makina. Caminho. Yoba bogla mu France caminho yoba bamanta. Yina kumbi. Nina kumbi mkikongo. Avuka mana ku. Kima kina. Nina bogla nzo. Nzo kiki songele. Nzo yobantu baleka. Ina nzo mna Kikongo. Mkikongo nzo. Tondele beni mwana mkongo kibeni uno. Sample so kibeni mono ngina. Matondo. Mtsape. Tondele Ingeta mfuko. Kuma modèle matas. Uje mwana Kongo huyu. Unu kia kikoba kile yake mwana Kongo. Wapopa jambo kimosi kima kimosi pasi kwa mulongela nza. Kaza mwana Kongo uno kia kuba tenda vuka. Nenda vuba ndi voka. Voka teki matenda. Voka ditu dilanga dimpa edioko. Lulu dilanga dimpa. Dimpa teki matenda. Metimpa edi. Dimpa edi tudilanga. Hii dimpa muna Kikongo yivoka. Tonde batike mwana Kongo kibeni muna ya kadia. Tonde kibeni. Yeto kibeni pa Kongo. Chers téléspectateurs, ainsi arrivé à la fin de notre émission Kiele Kamunandinga. Vos suggestions, vos préoccupations, veuillez appeler la direction de la radio-télé Congo Larateko en cible. Nous vous invitons avec un nouveau numéro dans des jours à venir. Merci beaucoup.